Hojik laiba Manipuri issue problem sigi matakta another problem ama haftan manba kadai on haftan manba ekoi ching da ekoi Manipur state transport hydrology jeri sigi Manipur khata lo topan nataba Manipur state transport haibase masi muthakada bani napsin da bani plus ekoi gari number si napsan da chatkada bani haina direction pirapase masi karamba authority ki makha karamba kana instruction ki makha da asi tawno haibadu koi jinga ki matong da koi mung manga de khina ya ko ya adu de koi Manipur ki kai kamna jai na koi third year discussion on tawni similar jare adu hoji koi da our iba tori the poti koi uniform set sing sina Manipur ki leilu pada singa da sum koi chinna man ka to man pot sina maram ban ka koi machine ki matta koi ngai na da ba sina da na ba jati amaga amagi marakta koi machine marakta na ti ko to mari se mi kharagi ka thimba thronchin man pot kharna koi lemnari ba jati furpuna maksi matta aina na ba sinba man pot se masi koi to bisi karigino haibisi mi koi soidana tum ma khambu kani lo dana madu sora ko jo ko ban Bharatiya Janata Party na madu soidana hon ban hujik laiba tanja sida ching da hanta pangthok da Shirui ji matam chana pangthok do bitum da hanta pangthok da sina achagu message ma pira kali da Manipur ki praja puna makta ching tam ani makta ekoi nusi chana na lai ha bi message ma pira ga ko ji amuk hela hanan lai ram me phirun da hajil ko ya gani ha na khalam madri ma hota ona taina na tor kusa masi ekoi machin nusi lagi tare masi kai mugar ta hodra ga dina ta uman ma ko chide koi masi am koi mo Premananda so condemn tawi aduga Bharatiya Janata Party man pradesh ki wajah se strongly condemn tawa koi zamya me thamjai tawsu tawi aduga tawri badu kari no ha do shoi ni badu aduna koi media ki channel option na the bill to gani badi je koi na thamjai ba appeal plus praja section kali thamai ba bill sing assembly ningthi jana proper kai no ma da thambi re haraga thokpi re haraga maduna koi Manipur da tangdu laita ba shanti leba leba ma ona Rokna mohana bada masih thokre thodu sina koi mating pa mo oirasano haidana koi pulu maki linjen mana ba unity le bido matang se koi le haraga koi tam changna Manipur tangdu leta dana le do madu tangdu leta ba tanjama koi punjil bagi tanjama phangi ngan bi haidai solo phang da haijaraga media ki chile na option su angan ba jin hapi matung da le media da thokre hum tam da ang mapung wa ba changoi ba koi kana ga da ba ko thokpira ga leba myam da ngan bi ha dai apil tujari ko do ra ko matam ha da sigi lakho matam ji myam kan khau da ma si se Shirui festival forum si Manipur gi dabanana ma khatta chakhi ni dura forum si yaw ba da mayam ko tha si ne paidigi maru oi ba jaga ma hai je ba dar pangthoi ba forum si nga duga forum si na Manipur myam da achoba impact message sama pi da ai chaw dai da lo do Manipur ye su gudu mo do ko thola lo lai Manipur da in da pa apaba sunai ma ko na ko na ma da so ko thola lo lai ba media ki chinaw si masi ki festival si ya to ba message sama pi da Manipur da he na phajaba ano ba yamna dimension ama da corona bagi khomsali ba media coverage ki ba chali ba phai ki mo ba media ki chinaw si uba gari Manipur Sarkar ki DIPR hariba gari sina lambi da thukhiba nungai taba thodok tu ki matang si Manipur ki myam khonge duga koi khudi ni ahan hoina media ki chinaw sin pudo gari da yang bilang ko ba pun ani na check tawro ba khama ki matung do Gwaltabi wo ni Gwaltabi ma da koi bus si khamba duga khang bus ki mathak tha atam na festival si tha na ta mamang gi dum Manipur state transport ki gari se thar ka lakwa MSRTC ki Manipur Hadwai ko ko kadau ni na sila ko tare chapi ya ro na thing bas pai hana mata misalis ni mama dagi khana se no ko ki ba kamu mata na thing bas na ta uniform se pa koi bi sipai sim hai da group amana thing na ga Manipur ko kadau ni na ta thagi ni si ko si ahan ni na Bharatiya Janata Party na akan mamunga akoi condemn to ani suda masigumba mathung cha da ba Manipur miyang gi
Manipuri community kudimaki sentiment sokya tawda bathok che abu khana tawdana ba tawriba proof uniform kambu oduda party ki mai degi akan do ko mamu sum sido khamje akoi condemn tawri sigo mathawak se amuna tawdana ba party ki mai degi akoi khamali ahun subada akoi tangai fadana sigo mathawu ma thokre na party na koi tumna le president gursu oisu ato pa sarkar su oisu akoi na le sarkar su oisu Manipur miyangi sentiment sokpa miyamna pamdaba miyamgi apambagi mai thabak tawba akoi khudimaki sokpa ya thabak tawba di Bharatiya Janata Party na akoi tumna le Manipur miyamgi damakta akoi ki praja gi damakta amam to hak ki damakta akoi any kind of government da asweba thabak tawba di madu akoi yani de haiba akoi protest tawba akoi dum le mari suda akoi masi tumina top to bagi saru kamu hoina kai khunjari Bharatiya Janata Party ke state president ki advice matungina akoi masi ke press ki te pangkok chawni state president adhikari mi sada devi ki advice matungina akoi Manipur ki governor da akoi masi ki numita akoi wafam sigi matang da akoi wari tawna bagi akoi matam pbu na hai athuwa matam da masi ki numitu obiya hayeng numitu obiya Manipur governor da mereka ko pendaba Manipur praja sin apamba Manipur praja sin ke humsing se masi thuk gi ko muski matam da akoi chapchana wa thna gani amadi madu makata outcome se kari laku hai se ko puri yen batai mapum oina Bharatiya Janata Party na masi thuk gi thodo pasi condemn tawi sigum thodo wase makata na amuna thon dana ba tauri ba kamno da akoi gi makai degi akan ba koi wafan jari hari ba thawuk sing se asoi ba thawuk tawrobadi any form of government Bharatiya Janata Party to minna de roy madu na koi legani tawgi ba asoi ba thawuk sing se kari gi tawgi no karam soi gi no tawgi ba sing se mata kari ek no to ma hai ski matang da chap cha wo ko bura ko ngasi Manipur da bura ko mare ba ko soi na thonno ba government government